3, 2, recording. M'has pelato. La presentadora, animator, presenta. We are crossing a bridge that I don't know which bridge it is, but allà davant, I'm explaining better in català, allà davant hi ha un nice bridge. Nice bridge. Nice. How nice. Sí, how nice. I estem al final del nostre road trip. We are arriving from Canada and from a park that I don't remember which was the name of the park, but it was really nice. On dragons. Something like that, something with dragons. And we are actually in our last something. Estem aquí veient el pont per dins. We have our pilot, our driver, Cada vegada Joan. més camions. I was driving since that moment, Camión. Però no tenim una demostració de prestigi. Hola, avui és... Oli. Ole! Soc Judit Calabri. Tots cabrons, capitalistes. Es fiquen amb nosaltres perquè som de Lleida. I ens tenen enveja. Ens tenen enveja. Mireu les vistes, que xules. Mira, l'altre dia, torna'm a enfocar. El Juli vol protagonisme. Hola, continuem el vídeo de New York i alrededores. Si la setmana passada escoltàvem una autopista, atenció, on estem ara? Aquesta autopista. Sí senyors, atenció que hem trobat una persona habitant de la zona. Entrevistem-lo. Hello, what do you think about this highway? That we're coming to New Jersey? Yeah. The guy from New Jersey. Aquí un typical PH americano. Typical toll. A typical toll. We have typical iceberg. I també és típical que estic a la cua més llarga. I'm on the long line, as always. Gina, what do you think about this? M'agrada. The wave! Efa, RM, ferm. RM, ferm. Podeu, per favor, fer la coreografia de Little Miss Sunshine? Para, i te'n